mwa nikiza kwazo kutoka nama garagose cyo kwenda kwisha amina mushitami twakirane no kushemerwa munonga tubakira no kushemerwa kwa munonga twaza kwicaza twagereza eshazi ibicirebo obunda bamwe babanyesha ikunemwe konga tukagamba mwizoberi mustarikasha iku kandi abashikaho nabagereza katwakirane tueleze mikono yitu tusitendereza kandi n'umureberezi witu wankore kurengwa shitami omundebeye necho kuhende muno kote tendereza Yesu ori mwana kwa mbiga omusa konase zezatwe za kama wita simu mnonga echiro chizobera makugacho nzakuchetegeza munonga kandi simaranga bukisha kwana sima imwaba kwaya okijongwire kandi kutuma mwatweshongora twashimirwa munonga nabandi bijako zamuri beisha kandi na service nejako muzamu kandi nakwanzura nakutuza kwanzura munonga akantireka ngwite stira okuyamo indakwaso bastirira hango mungaro munonga okureka uburebezi bw'itu obangore tubatwine omu rwanda n'urupero ninga monde Thursday eyi Yesu Kristo yakabwira byo kweyabero kandi umurerezi kwiza omukathedral ye okwiza kutwiruza no kutugabura ko Yesu yagaburira bejibe eje cyabona munonga kandi ababaza kutako twiza abjere mwebare munonga ajakirine ayijakare kurga yukora mwebare munonga kwiza kandi twashimira munonga twina bahereza abiza timu yona fu enja owishemwe modern owishemwe ambo owishemwe Godwin kampine na owishemwe chaplain umureberezi Reverend Job azburire nawe tumwina kampine Reverend Ronald abona nabo buzweiti ngweno hangasi munonga batero ngaro okija no muri twesima owishemwe kana William Dana mutero ngaro ureba ngo ubwire yakushiza kandi yishi nawe cyo nari tekateka umugambi w'izoba zo mwaje kumurebereza katwetumuremeza waturamusiyaho kandi akusemu atweteranza kutuhura yatumize muna service mukamasi tendereza redaksima kama abizoberi kandi kusima kama tirinzara katwebembera igoma kumyana ya injo kandi karaba mu kiro cy'akazi izira kimwe okikahati ole week sima kono kwa kama umahmeni twe alo mu kalenda ya kanisa manyangwezi season ibiri ya Easter na Christmas zompango mnonge kucharayo onkakani wageragera bisa okurebera makuru gebyo ndicirwe nebyafaye kanisa igisizo n'iturumu shimwe kubera impango no kuchereho kuzaba abo kwa kunojya Yesu akazaba kabire tukajya konka wanyuma yo kuzaba akabona ko umugwe wa mbere kandi akafa akagaruka akazoka kurasiwa Kristo ukaba enchiza iyo mutana itakushana n'izindi zona no kubatine ayikirani tine kirashanuho ikikwenda kushana n'echo bombi yafayo byona yekanisa nabo cyo kusima kanga aba Easter event kano kureba ku izoberi Monday Thursday ko kugabura gati kandi no kwishya amwe biyone byayo nabo cyo shawa kama abasakwe beraje konogwe ngere kwa hamwe n'itwe kandi abasakwe turabya no mu Good Friday n'ekekare ariko umuhanda g'umusharaba
tandika shayi 3 hari Uganda Bible Institute abarije je tambure kumwe kandi nako kakabonero ko kwizya Yesu Kristo yaremwe rero kandi no kushira kimwe Easter nyeche kare nabo twineho umukorogo mutano twineho kushaba shayiko rada twino kutambura umukara w'umushara twine kushaba yes twino umuhanda w'umushara yera besabisi konka ko muzei uko kwita kanoni bakatagora nano mukazi w'emebo bakashabo muri ngo mutano elizoba ndiyo yabitiyo kana za kuba na simya kanshanje n'etano umbushero mukweko bweni wechiteka tike wetu abaganda bagera ngo chewesa atenga kitufu nikitangaza kandi kiri katitendereza no kutereza gutendereza Yesu Yesu shemwe kandi nabo tuzakuza iyo twatubine kabonji yarwa parejo kinoni nabo ngo bashare twenda kusimama kama abo wishemwe tuzakuterisa Reverend Modern Imbise tuzakuterisa kigambo kandi church cathedral kandi former chapel nshabera kandi kama mkoze seka kusima kama kwizera kwa kwebera msizo le kiona kubagana na watu wa kama amen kako jesira ngomu ngaronga becho nokwatira dokuma nisomo gusodo myaka shazire tarom shwe na tuli chamani you cannot take it for granted take mwaka kumwe abiri atano nkaga nshanju abindi mwana tukata kazi hiya bado obiya shera itutuna tukataka hivi na bishop ndio shuka kata kata kama ndio hizo kama ngana jiyo kote tendereza Yesu Yesu igana chinana mkaga twena twemerire hanga gambere itwe naraba umwishe mu bishop yatozo ebibi byacu Every
Twakusima munonga umwanya wo guhatereza kuri ikigambo cyawe mwene ijoro hamwe nitwe Yesu Kristo mukama witu kama simwe. Haleluya. Wewe aliyemayiro bishop ya Yesu Kristo kandi nebi yakoze ahizobe iriyo wakana n'ibintu byinshi yakoze ku ngamba za kwihamo bice turebe cyo hanga kutwegesa umwabazi yo ubu icyo kubanza iki Yesu yakoze akanabisa abejwe injere yajabuza ubugeni bwo kwimurwaho n'abejwe kandi yataho na sakramento y'ibikuya bya mukama witu kandi yashabara umucanga icya Sesemani tureba na shabara na Petero tureba na Yeshabara na shabara tumaze kandi na shabara nabo n'abaricyeza kandi tureba na wahizuba no miliyoni Yesu Kristo na kwatwa kagambe kache apozi ya Yesu Kristo koza ibiceri icyo dushanga mu Yohana na banyuza kurgayo tugambe ahabyo kuzaguza okwimurwaho no kutaho sakramento y'ibikuya bya mukama witu. Yohana sura 13 ubutanca mushoro bwo kubanza katukugambo kacu bwo kubanza ngo bujye bwo kwimurwaho butakashije Yesu akamanya ko bunakubwe ukicira kurwo munsi eje kugaruka aharishe kuyakunzire abe abo munsi yakunzamo n'abakunda okusya ahamwero. Ikigambo cyo nani nyenda kugamba aho munonga kugira ngo Yesu takutukunda akajira ubugarukiro konkana tukunda mpaka hamwero nomanya umuntu nabasa kukunda konka waika wagati habeho kakantu akwanje konka Yesu Kristo kakunda abe abakumwiciriza n'abakunda mpaka ahamwero. Kandi kindi Yesu yakoze n'icyo kunabisabe jibe wanyuma tureba program shoro rwa mushanjo abashoro rwa gatanu yashuka myiza cyanaro yatanga kunabisabe jibe ebjere no kubaragarisa ikitambara cyirabire ayizirikisi atyo yahika ahari Simon Petero yamubuza ati mukama wanje honi ukuna bisajere Yesu nore Petero akana arakagamba atekateka wanyuma. So icyo ni cyo cyane kizubuce kuyakira Petero yamubuza ati mukama wanje honi we ukuna bisajere Yesu yagarukamo namujati ikintu ukora tori kucimanya konka uriyacimanya wanyuma. Petero yamubuza ati deka torinabs umuhora Petero bitu torinabs abjere eboro yona yacu komantariza Yesu yamugarukamo ati kundabe takunabise natuba tutachikwatansa akakagambo ko kugira ngo kundabe takunabise tuba tutachikwatansa nyina kagambo Simon Petero yamugira ati kama wanje cyabire kityo utanabise bjere byonka kureka nemukono n'umutwe mwamuhura Petero wakati katika wanyuma ngachiteka wanyuma n'intabitereze Yesu yamugira ati uwayogere tashemerire kindi kureka ukunaba ayagere konka ahubwo kuba abanayera we kandi mwe mwera konka tumurumena akana gamba Yuda Isikariota na hata kababaro yabagamba haza ukimanyangu na wakamunabisa konka yudo na wakamunabisa ungana bayatatu no buyana batari kugiraki takwera akuba akabana amanya uramure ibyo bice bagirira ati mwena tumukwera kuyahenze kubana bisebjere yavara ivanye yagaruka umwanya we yababuza ati numanye cyo nabakorera munyeta kugesa kandi ukamawanya kandi cyo kugamba niko aho kuba nukubona we
kundabe n'abana bisebije hazana mukama wanyu kandi umwegesa wanyu ni imwe kibashemerere kunabisana ebjere akuba nabaha icyo kurebera undi imwe mukore kuko nabakorera zimaze nyambagambira nti umuntu utacira mukama we kandi nentumwa aticiro wagitumire kumurabe n'umanyere ibyo muhiriwe mw'abantu mu gukora icyo kubanza akaboreka icyo kurebera mu icyo kuherezana yasetinga ikizambo cyo kuherezana kuguma serving one another hariho ibintu byinshi byo kugamba hari icyo kuganya ndagamba kintu kimwe yagira tukora kundabe takunabise no tuba tutacikwatanisa icyo mumanyisa aha benshi Yesu yakozere iki hakuburayo umwanya muce okushesheshagamo icyo mumanyisa itontuza ahaca humility ya Yesu na servant twebwa individual dimension ya Yesu yabira generally in proximity akuza kushesheshagama amusharaba iki yabinayereka akaba nagira ati okunabozya hati hariyo okwozya okweshagama y'umwana gw'entamawara ekirumanyisa waba otogibwe shagama y'umwana gw'entamawarahanga toyine patena ruhanga ikiyabe namayi mono nicyo yabiragenere nayirira yihi no kushesheshagama ye najya tuwabotanabire kandi nabwo kindakakwate na no kubatizibwa ekirikumanyisa ngu foot washing look forward to the cross, baptism looks back to the cross. So harmaka kwate kokojibwa ekirikumanyisa ngu waba otojibwe na nesha kama y'omwana gw'entama warahanga torubasa kukwatanisa hamwe na Yesu Kristo mukama wita simu mureba Petero kuyagirizeho kwanga ranga ya mugambira amazima Yesu Kristo ya mugambira amazima yamata kunda anita kunabise nyoni turukwatanisa namana nyaga kumanyisa ko wabo teojibwe umushagama y'umwana gw'entama warahanga iwe nawe tumurkwije kwatanisa urijere amujuni urogiwe eshagamaye kama wita simu umukicweke kitwashoberwa mutoreba Yesu Kristo najaguza nabirekibe obujeni bwo kwingurwaho mutoreba enyumaho bakagezaho munonga kwenda kumwita konga tugambira muno babiri bagezaho kwenda kumwita ruhanga byo nakababiri umupaka batakubasa kumwita obunaku oburuhanga setinjire ngo bamwitiremo butakashike kandi abenshi Yesu yagenderire ngo aja kuze nana abejiwe ahakire cyenyine icyo kwimurwa ninyenda ngo turebe akakwate ko bujeni bwo kwimurwaho nana okwimurwaho kwa Bisirayeli ababire bari umunsi ya Misiri rero tubirinkinge turebe Yesu akaba nafaki ukureba abo kuba umushoro ogwishe ngo kuyashomera hana hajara umushoro ngo bikomene eshaha kwizakire yashutama ahaje kuyahamwe n'entuma yabajarati nyetenjire munonga kurira hamwe n'imwe okuhingurwaho ko ndakabona bonesiwe ekirikumanyisa Yesu haramaka kwateka hango abo kuba Bible netugambira ngo Yesu niwe kuhingurwaho kwitu Yesu okuhingurwaho kwitu korusoma okuruga eshura 11 kuruga mushoro okubanza ku 15 na hatuhereza ibyabireho oku Farao yanira yanjire kuri Bisirayeli okuruga omwihanga lya Misiri okubona bonesi kuba bero baraho no kuruhanga yayoherize kubona bonesi mwenda Farao akagumagangiza umutima gwe nabwanyuma ruhanga akareta ikibona bonesi cyabire kinamana munonga echo kwitwa ko musukijo wa buri canje wa buri kiri kwisya cyono kandi netureba ruhanga atakisire musukijo wa buri kiri kwisya cyono ubana umwana ubana intama ubana imbuzi ubana ikintu cyono hariho ebiyagambire abisirayeli yabajarati muronde
nimuronde entama etine kamogo echo kubanza mujiti kumurahize kujita mukwate eshagama yayo mugisige ahanyiji y'amajugani rero kumurahize kugishigaho nabwe mukore emigati etatumbisiwe muriye na bitter herbs izabira nzoreka ukubonabona ukubarabiremo umunsi ya Misiri kandi kimwe echeshagama yabira nereka ikaba nereka okurindwa nabwecho ruhanga yajya kundayije na norufu na urubanja urudateke ahafaraho n'abantu be nanebanjwe byone rukwisya nareba eshagama ninza kwimura rero nashanga orwiji orutaraho shagama echanjwe cyone cyo kwisya icyo muzigijo nikija kufa nabwecho okujunwa okwaba Abisirayeli karetwa eshagama y'umwana gw'entama ningasi entama iyo eshagama y'ibabire basijiro icyo kubanza ikereka ubucunguzi obubatunjere okuruga umurubanja na n'umurufu oruruhanga yabire naza kureta abanyamisiri n'aharufaraho rero icyo kucyaheze kubaho yabagambira ngo mugume mwishuka icyo kumanyisa ngo buri mwaka bakaba bagumana bishuka ahagukira hanga y'abagorire kandi yabagira ngo abantu barani kuba babuza kubagambira byona ibyaro ahabwecho iki yakoze konka ahizobe iranga ya ahabyengo kwiyungurwaho Yesu Kristo yine ki yakoze ko kusoma amushorongo ogwa ogwikuna mushangusiya agomba kumyana ngo yakwate chikopo kuyaheza kusima yabajarati mukwateje muci bagani ahakuba ni magandara tindinyo habyana byezaduko okurgati okusya obukama bwarahanga buri shizu konka Matayo iyo kukihayoje Matayo eshura yana na mkaga ufutancha mshoro ngwabe na mkaga okusya agwabe na mnana Matayo eshura yana na mkaga okutancha mshoro ngwabe na mkaga okusya agwabe na mnana na hajarati ngukuba biranubariya Yesu yakwata mugati yasima yagusimira yakurega yaguhereza abenjiwe nagira ati mwakire muriye ubuntu bwo mubiri wanje yakwata ikikopo kuyaheze kusima yakibaha nagira ati munyo mwena akubeje nyoshagama yanje eyenda ganesya eshesheka awita si ninyenda murebe Yesu akagenderera ki okusiga ahabujeni bwo kwingurwaho gwenyine akaba nubwo yataho ritajagajindura Jesus changed the ritaje yagira ati omugati yakweta omberwe kandi ekikopo yachenda eshagamaye eyenda ganesya mwizuce ngo omundagano eyira Abisirayeli kubisire entama bajirostinga bajimya konka yo eshaka mufukose bakita ahamiryango yabo ebiyona Yesu yabyoreka aha ngunuwe entama eyibisire yabirine yorekereza entama eyibisire niyo yabirine yorekereza kandi koko yabira baragire ngo bagumere yishuke kuri mwaka icyo hanga yabakorire ubu abahinguraho akita abanyamisiri nitwe ngo tugumene twijuka icyo Yesu yabire naza kutukorera aha musharaba nawe Yesu nuwe kwingurwaho kwitu Jesus the true Passover lamb icyo kubanza Yesu nutumumanya ngo uwabiratine chibi utarasisire kandi utarakozire icyo kubanza korebera ibyo ebyabirene byetembo byo nakorebera biragiro byona ahabwitu kandi yashisha eshagama ahamusharaba icyo kumanyisa ngo nkoku orubanje
na no kufa kwayije kukahingura abisirayeli. Niwe waba oyine akabonero ningashi eshagama y'umwana gw'intama warahanga kwagaruka kucera bahurire n'abafiro rubanja orubanja iwe ryaguruka, it will pass over you. Hallelujah. Nkoku orufurwa yingira abisirayeli niwe kwagaruka yasanga oyina akamanyiso keshagama awufuru yakwingura gwitabo ningashi ruze ahayabo abarwa batamwijirize. Nawe ejo connection yejo tujireba mnonga obwire tubwire mnonga kagambire nakiro ekibabire the day of atonement konka ejo obwire katuburece kandi n'umucamanya jengu bibure tugambiro bahibara yosura ikuma musoro ngo yakugwakana ngwa kuba eshagama yembuzi n'entama tabero kubasa kwiyaho bibi. Ibi byona bikaba nibyorekereza Yesu Kristo, they were shadows and not the reality. Kana bako kusoma bahibara yosura ya mwenda umusoro ngo 12 natwereka ngo Yesu akabikitambo kimwe yaheza ubutuyire bwona kandi nabwe umushora ikume batwereka ngo Yesu okuba ikitambo ekiri kucera ebindi bita mukama wita simo mno kwenu ni kubuza umwabazi yogu oyine akamanyiso kesha kama y'umwana gw'intama warahanga obwe Yesu kuyo kwija hati ayije kucera bahurira n'abafiro rubanje can he pass over you ninga niwe ukashanga warugenderamo. So Yesu Kristo akatekaho endaganesia eji ebyo kuryamya mukama witu kandi he ratified it at Calvary. Nico tukweshongora ekiro ekyarijiraho ariyashanga ntegereze kandi nyanakamanyisoro ko moyo we orukwe. So the blood came kuzaho, the Holy Spirit seals that blood on you. Waba ina Yesu Kristo ngo mujuma w'amagaragara kuko ikindi cy'Yesu yakoze katurebe Yesu ukuyashamire Peter. Rero turebe Peter ishura yawe ni umushoro ngo washatune Luka ishura yawe ni 2 umushoro ngo Luka ishura yawe ni umushoro ngo washatune 1 okusya arwashatune 2 ngukandi mukama witu yagira ati Simon Stani akashaba ngo abashungure nkoboro konkanyowe nkakushara ngo okwiciriza kwawe kutawaho kandi iwe koreheza kwinuka ohamye abishemu konka background yechi nuza kushanga umuri Matayo so Yesu yashamira Petero nk'uko twamugambira hano manyango akana arakugamba rero ateka bwanyuma na Yesu ahiyabagambira ati mwena ngo rahangana azafutera umurisa dereta amasatani. Petero yatamu no yote kubasakurwa konka mwene yamugira ati muje kunyakana kandi ikiza cyabaho yamwihakana konka reka ngambe aha Petero ndukumugerageza na Yuda Isikariota umusoro ngo twashoma umusoro ikumisha tiyaja kuya kunzira yabe yabakunda mpaka ahamwe mweshi tugire ngo Yuda Isikariota we taramukunzire mpaka ahamwe. Yuda Isikariota akaba tari mu abe nicho kandi nabwo Yesu bona utatampa tino kurasa kubanya okwihaho umwana wo kwerekera. Actually Yuda nawe akakora ico bambe Petero akashomya ico cy'amana kwihakana.
ati nyendo tekateke namuna abantu bashaka bamushyikireho not one not two but three abamushyikireho bakamuca konka kanusha wo birora hamwe na Yesu ati ati wondebe obiroro nyowe obu ekimugambo tikugereza tindu kuchimanya nabwecho Petero akaba ari umurokore buzima akaba ayikirize Yesu Kristo ko mujuru w'amagarage kandi nico na Yesu yamushabirira kandi Satani shabire ngo bashungure konka kakushabira ko garuka so Satani no bwabe yamushungwire konka Petero akagira ki akagaruka konka Yuda aho kugira ngo okurga kara kabata kwiceza Yesu Kristo ngo mujuru w'amagarage tarabasize kugaruka nana Yohana ibaraya Yohana najara ngo bakaturugamo ahabo kuba bakaba batari neitwe konka umurokore wena uwamazima uyikiriza Yesu Kristo ngo mujuru w'amagarage no bwagenda barangata kwiciriza ngo wagende abo kuba mangaranga kumana gagira ki negamureta ahabenshi ahabo kuba Yesu akadushaka kandi na hati nagira ki natushabura natutunganira namanya mustani natushobera na yena watushungure konka Yesu akadushaka namwe nani mushaba waburi yahure no yesimba no mukintu cyo kujya mu ruhanga akagira ki akagushaka akashaka Petero and by extension to us ngo okwiciriza kwipi kugumeho manya ko nojera mutumana garahanga okwiciriza ko ine ubundi ukashize ubona ko reba kwaragaho abo kuba amani gitu tugaro ekindi Yesu yakoze Yohana eshura 17 katendere na Yohana eshura 17 ahi Yesu yayeshabire akashabara yantumaze kandi akagaraka akashabara nabejibe akashabara n'abantu bona akeshabara kuyahereze kweshabara yashabara yabejibe yagaraka yashabara n'abantu bona konka ekitura focusing ho munonga nitwa yashabire bokurga mshoro ngo kwa 17 okusiya baba na mkara yadatindu kushabara abo bonka kureka nabandi abariciriza ahawe kigambo cya ngubona babe hamwe nkiwe tata ukuri umurinye nanye umuruwe nabo babe umuritwe abensi babone kwiciriza ku niwo wantumire Yesu yashabara ubumwe bw'abishemwe kandi kumanya ngo ubumwe bw'abishemwe ngo bwinamani ngo the watching world abo abatakajumuruwe nabaza kumanya kwiciriza ubuye hanga yatumire baba bareba tukwatansa kukaro cyane mipango gushaka ngo abataba kwiciriza Yesu Kristo hati yatabaru kwatansa konka Yesu akagira ngo akachabara mutushemereye kwatansa hamwe umukituru kwiciriza ngo ekitirize cy'uwambire cyabahire ngo babe bamwe kitokuturu bamwe nyowe umurubo niwe umurinye babe barebere kimwe bamwe abensi bamanye ko niwe wantumire ukabakunda ngo kuwankunzire tata ni nyendamu abo wampire nabo bagumenanye ahinde Yesu Kristo yashaba yagarati ahari nito twije tubone kumushangayo ngo babone kureba ikitinza cyanje ecywampire ahakuba ukankunda insetakanje rohanga cya kutushunura no kutushuna ngo nyesya turebe ekitinza ecyuhanga yamuhire kandi tukireba koka ngo tubagane na hakitinza echo Yesu ayine ecyuma yisango nekitinza cyangwa umunongo yagumzamu yajya mutaka oshirire enzi terakumanyire kunkanyuwe nkakumanya kandi naba nabamanya ko niwo wantume nkabamanyisa izina ryawe kandi ndyarimanyisa ngo okukunda okuwankunzire kuba mu rugo nanye mbe omurugo mukama wita simu nawe Yesu yatushabara
yagira ati nitotike abstinsecho kandi cyo kutangaza munonga ikiyese cy'urukoreba natworora no kugira ngo extinsa icyo tuje tushobagano kandi neki ngo atumanyise izina ryaranga so it was short form of the gospel injiriye atumanyise kandi twamwicereza ekituma eky'umwanza ngo amanige nukugarukutusho mukama wita sima amanige nugo garukutujuna hariho ekintu ekyabireho ekitashemerere kurenzya amisho ekyokukwatwa kwa Yesu Matayo eshura ya 26 umushoro ngugwana na mushana ngukuba bikuyabire na kigamba hija Yuda umwe ahari bari 12 hamwe n'umutwe w'abantu binji benezarara ne orebe Yesu utarashishire utine rubanja bamuretera zarara ngo benezarara ne kone no baruga abanyamurwa bakuru n'abakuru behanga iyo kandi ubwo babire na murebya akaba ahire akamanyiso abayira akamanyiso nagira ubundi arayegere nuwo umuntu nakumwegera ko kwita nakuhereza n'ibyo kuryo biriya byo kumaraho ngo nagira ubundi arayegere nuwo mumukwate Petero wabibambe yudo wabiragenda hamwe na Yesu abo naho yija ari Yesu yamuramusyati usinjire mwegese uramana ko yamuramusi ngo usinjire mwegesa yamwegera Yesu yamugera ati mugenzi wanjye kora icyo yiziriye abo naho bija bamugurikira bamukwata kandi reba umwe ahayabo ababire bari na Yesu yatayo umukono yasiora yoraraye yatema umuhuku wo munyamurwa umukuru yamucaho kutu Yesu urebe even in the midst of chaos n'umukumurwanisa Yesu akakorera hicho kutangaza bitumwa bacumanye hicho kutangaza Yesu yakoze ngo kandi reba umwe ahayabo ababire bari na Yesu yatayo umukono yasiora yoraraye yatema umuhuku wo munyamurwa umukuru yamucaho kutu Yesu yahanati garurara yawe umchobati cyayo ahakubabona abatwararara baritwarara notwararara ni warara niyo kwita notwariza kubabandi ni ukijya kwikaho ahakubabona abatwararara baritwarara narishi nogira ngo tinkubasa kushabatata agohereza aho naho bamarika abarukira legion 12 yatatu kunoja ngo nyenda kwirwanirira nkayirwanirire tawo cyakunde makunganyo marire kufa ngafero rusisi mbwenu kucyakubira yagumiza myagira kandi mbwenu kucyakubira kidari kityo ebyahandikirwe bishikira lyaye haza kandi nuko kishemereye kuba umushahejo Yesu yagira into y'abantati mwampurura kumkwata ngazarara nebukoni nkokubahurira umwambuzi ebarajiro byona nkaba ntura muhekara ninyegesa tumurankwase konka ibibyona byabaho ngo byahandikirwe bana bishikire ukurgahanekirwe bono bamungaho biruka na Petero yamungaho ekigenderwa cyo kubagambira no kugira ngo ubwiro Yesu yiciriza mu bamukwate ngo bamukwatira kuyabira takwena ngo bamukwate bakaba batamukwata akaba marire za Calvary akafera iwe nanye ututunje amagara gatawo ekikuru munonga no kugira ngo ishagamejo oyinaka manyisokayo orufu Yesu yo kugaruka kerizoba
ukahingurwaho ikibuze cyo naniye mutaye nacyo nukibuza rero washaka guhingurwaho usindura kandi washaka utakwingurwaho izobero yetise uyakire Yesu Kristo ko mujuna w'amagara gawe abo kuba bibona ecesho ngorungu eshaka mayiri yakumeye n'amanu gono abo kozya imitima yetu kama baherezo muje abishe mu kama wetu Yesu asimu haleluya omurebereza ndakuja kuhendera njireki no kujigambira abamujana kanindekateka ngo timpiza kwingurwaho oyo kananyira kwakiresha gabejo ekanyosya derekisha kahingurwaho ejo neza kuchikora ko kananyira kwagambira iki omurebereza sitwiro hoima arakuza kongera kuhingura itaji elia Meridian Sako eyitu ya mweno ababunyo hati Meridian Sako bajesiri international boto bajesiri national kuriya bajesiri national abwe kibiri kuriya ecyabeka mwenje mweno manyangu banka yani eyomureza tancheri mweno kokete anyaragamba bakateze bishenje kwagire twagende tubake bishenje mu hoteli yo kurara hati kano nkabacega bampereze cya ekenge cya 8 niyo bampereze ekenge cya 5 mwene hoteli riya ko obenogenda munonga kuza kwika ekenge cya wogenda muri kumana ngerekana kama kabacinganya ekenge iki otenda kwewe ebishenje baka atugete mwene chanje nashanga chinaka kwake neshaga mayumushi echanje chije chari kurushanju kuri chashemeza munonga na eshaga mayumushi echanje chije mwene eshaga nehe yomushi mwene chanje eshaga mayumushi kuri kandi eche twetiri kabono mwene chanje chacho chi twera turiyo bisende kuri munonga kuri ebiraka kwate lete muterera hango abakuba obwisha bya tukoreze munonga yatwisa ubuntu bw'amani eshaga make kumanisa eyibasigira z'emiryango abana b'Isirayeli bahingurwaho akwa z'emiryango ez'Abisirayeli zobe basigaho ngo abana bo mu batari bahingurwaho mwana niyo koko sijirweho eshaka muyomuzu niyo ryahingurwaho haleluya ekangabo monuka kwate jemno yabuze buze bishop radakuza kuhendera abo ba mutera kweta kuza kuzo kandi bishop mwabwe abo ba every opportunity every gospel every news is okura ahamzu we give opportunity people to come kuja picha za Yesu Kristo komuzo mukaterera ngo mugaro munonga bakora kandi tugakeserero wishemwe Reverend Morian omuntu gwatu korine frau de horewe twagafiteneza twachirumuremezi ahendere ecweketi etukuzemereni kote tendereza Yesu mwana weta ebibi yawe birakusasi
nicyo kibuze kikuru muno tukachikoraga ubwo n'umwanya wawe twaza gushaka kandi wabasa gushaka wikirize Yesu ko wishemo byanagamba zakuri umurokore wishimwe ko kandi ushange wagaraka nyuma narwaga wagira ibyakutegana se byakuransamu hatwino mugisha ubwo kusasirwa ukukuruho urabe mushaga mejo niwe nubasa kusasirwa nogaruka mu mbabazi nakuza nakweza kaca kama tunashobora kubona twakusima abingi ibyo ekitusa kandi yanengera kushobora oburungi bwawe n'imbabazi zawe ukingiro kwawe kandi no mu kishobo watugiriyeho ubwo koga umucamo cy'ishagama yawe kandi no mugisha ubwo kwakira no kwikiriza abo kuba twatura n'akanwa kwitu kandi ikigambo kituri hizi mwene mukama utwere base kwakira ikigambo icyo kuwakoya kamara hanga yagambaniwe noburura wareba urugerero za kugaruka inyuma garuka muri bwa mbere byo kwegereza mu junogo ayi mukama nayireba undi musisi kandi kumfashemire wene mukama ni kushaba osasire ebibyanje onyozye onyeze base kugaruka mu mbabazi zawe kandi mukama ni kushaba onyogeze kimwe base kuba umwana wawe abo kubibona n'ahanga okwera ni kushaba jeka mani gawe biki ibendera mani gawe ompereza obusinguzi obukorwa muri iwe izina rya tateke neryo mwana neryo moyo oyikwera amina kandi muchabana n'ubushobozi bwona tateke n'umwana n'umoyo kwera imeniwe washaba ibigambo ebyo waheza mukama wagaruka mu mbabazi ze akozye akweze omugishogo gume gukwebembere kwizusye okingura ahubwo uko mushoni witu arikureeta kandi obusinguzo bwokubasa kugera omushagama y'omwana gw'entama kandi omugishogo gumerimo mwena tubase kutara byombere byona okutusya Esta n'okusooka kwa mukama witu omugishogo gumerimo mwena hati nerero byona kutengeneza Yesu shabangu yemerera inabashaba ine chikamara hanga yakora yemerera kora washabe share kamasi yebare sigazi yebare chalo yemerera kora boriyo kamara hanga aine chiyakambaniwe icyo icherza ngumukama kwa rugamba ino wakwata mutima we akagire chiyakora kandi nahaba kanso narepinduka nanye ni msima wako wakamwachira kunwenda kinana mukaba nje usigazi muto na yekeisa na mukajyanje byona kandi yanje kama ndigemeji
kandi kushoma kumanyishemeza ninyeteisa okuba tushomesa nabo ekyo mugume mwakiro kujunwa abamwe bagira ngo kugumire n'amazima ukakandi ubajoro n'ukuru ati ukarakuteriyeho umuhanda no kwetisa no kugaruka mu babaze ubwo mucishoka mwirekaye noho wakubaste kubiganarigana kaka kumanyo kamasi haleluya kama shabe mwijaha haleluya magara Praise God, church. My name is Calvin Zalaski. I'm a student at Must. I stay in Ohio. Today feels like the best decision ever I've made in my life to accept Jesus as my personal Savior. I'm coming from Jinja as my home area. I reside within Ruharo, Merthiri. Throughout my life at campus, ever since my studies, I haven't been in lack, and I thank God for that. I want Him to continue providing me without going, like, I want Him to
take away all the stresses in my life. And I want to grow in spirit and serve the Lord as a way of thanking Him. Thank you. Yes. Amawita simu amazina na sasa na shule msamaji kwa nisha bali kugataje na shamo kwa na kimechi ngachao na nshtamera bona nini kandi ndikumanya ntabwo kwara kwasite cyikabasa kuvuga munagira ngakaca kantabura bashaka isibarira nabanye basana furana ni mwenye shabahanga abase kunkwasa kinakaci base kumikira mushu Octavie kandi kijabi kare ko muntu nabasa kutabura kukaca shaka cyangwa kubi isibe ni ndizo batona n'agari Oishe mwini. Reverend wino wa wenogu. Kando kuno wa Reverend Ronald. Yebari. Mujomba chile bantu banyumanya kuba kuba omwajira ostamana we omurera abo mwana wa. Abishema mkana simwe azina banetamba bazikurenda nikoro wa masari y'umwana ngani sipara hawo cyocho cy'amagara n'umuliziwa kurebera ani n'amakaganje abana banje turije stan kare yacyakara n'amakagaho bebe n'ikinga cyanko Inguchiza kushabambura ni kwenu mshiza shangani mshikira kuyo mshizo kukoselena kwetu mjehare twabona abona twate bahanga ya stemero mahanda twajire kunga twajira dayo muri kaka nango twayombe hano kunjira makagamani konga hapite shani kwa hausia mshizo kukoselena wewe bintu kyache bana banje konga mishabano kama mbelezo mtima wako musasira Nichiroti ila kushabashamwena imukanaza kushaba magara kayanga na yeta Yesu nabaweza Yesu ulioni nyetata ko masima na yebera nangana ishobora n'ibitongoro byale mana ajati ko kayo hanga ukire babazi otemero mahanda tari nazo mukisagale bihe byabo n'ibikisagale n'ibyo kushabagale na rotechiroto Stana de yomuti. Kajira yakora ibyo nashikera. Nagira ngo tuyono wala. Nagira twoga kukamakazi rero kakuya nakasi rero hango tere babasi. Ukani ni jomisho gara ko mugesha musija jena musasira. Bire mbati ko. Usha mbikunoga tabatewe okapato. Kani shabahaga pomtana musasira. Hango naseresha kama yawe ni jomisho ingana zulonga ni zero komisho nazuna konka nazuna tberanje munda kungana kuja na kwenda tena chini ushabeti nyingine sisi zo kuja mukamawita sini wakafutendereza mnoga twayachira babona atwasimasire tugapropaga mukamawita sini emshumeri Yesu yashahura izalia mukama simu twaza kueleza hiyo kusima kwitu
izobere twajja kuby'okusiima kandi nza kukora omulundi gumwe ebyokusiima n'okuraba byona nza kutwala kusiime twarugaawo omureberezi atwiriza amaizi erikwera atugagurire kyakiriiti yabweru era tugarukeyo ebyeshobora okwaya era tusiima Ruhanga omulundi gumwe era tuteesa Mukama asiime. tusaba omureberezi waitu atwara mu kicweka ky'okusiima n'ebyo twaheereza abituheereza yabihaga.
twaza kuzamo umurebereza n'abaswa guceka cyo kuturiza neza irikwera wishimwe hamwe kuzamo ibikururana muzamo turechorezo mishoga hanga teka omutima yetu no kwechorezo mishoge tupata mshara hapa kwa magana 18 ishara yo kushaba kama atucheje mbabazi katupata mshara yetu ayi kama mbabazi na kama mbabazi tukuja meza yawe tusokuchira kwitu kwa basaba nyingi shina kutoka meza yawe kwa kio kama tuhilayika ndio mbabazi kutuona na hawicho ayi kama mbabazi tuishie tulikuwa nao na Yesu Kristo kantumisha kama yeye nibirije kushikisha msomo ule nitumaiti tumisha kusukuji itatumana kwa murwe na umreite amen. Haya tunashukuru katika mwingi tusimu nyingi wa hayana wao kwa Yesu Kristo kuchukura pia sera msharaba au ya kile za wechitamo chile na wechimaliza chumulira mesio na yao kada hicho kwa kweli mwingi yatajiro mujiri kwero kwa tuchokopia twelile okusewalaka kwero anatazitoa kweshejeza kuchelezi turayicho kwa kwero kuna kweli otore bicheze umkwero kandiwe ebi omugati kandi amina binyo okuzo kwese yagire tunjonga ukumberwe shakamaye rusimononga ichiro chivamurevizepo kawata tungati ezexima yakwera yakarebe anati mwachire kuye ukurugombe kwanje kubahiro yabantu kubemukore kutyo nabakuria kujishiraho bageze kuria yakakishoko ezexima yachivahangira ati mwachire mumena ichinyosha kama yaninda kapesia ishikawa na wabegi kaukwira hivi umekora mcho abalujima kujishira
kandi mabisha bari bakusimira hanga abembabazi ekikirisa kyagatatitwe n'umwana n'umwoyo kwera okushabira ekyokutandika natwe nkokiri kandi nkokiriba ebiro byona amina kusiima amajwi nga mukitabe obuleebeza kusaba omushaka okusiyeba ngawe okuwena bulire emitima yali okulebwako okunyamanyalakamagaka mukunda n'omwana wa yesu kristo owaitu kandi n'omushaka n'okusobozikona ateekere n'omwana kamumwekolera emirimu mwena namukushobokezebwagako okulebembere barabye kale friday amukaaga sande yalisa kumeriwe ebintu byona kandi okutalira kimwe okishweka ngaakatako kyomwaka ogu akalera ekanisa kandi akalera yetu yekumirira mukaaga nshobo omumerimu mwena kandi ekikubagawo obuze bulungi omanyani omukisa mweteesa kushemeza shakamaye kuonzia nshobo omumerimu mwena hati ebyo byona amin. She will teach 3 generations. I invest in younger. Iwe omanyiro rutoro rukonjo ruchu. Konjo. Ana so konjo ndeki. Na helina lya walimene. Zaba Gaddafi. Wabili tukakofi masi. Wabili tukakomunio. Wabisho mesa. Mzee. Mzee mmoja. Mshaka bilinga. Na mwa. Patricia. Confirmation. Eucharistie. Pénitence. Ekabe yabarwe.
Rodin. Rodin. Rodin Nick. No, Rodin. Without the mundo kutoka. Rodin is sacramento. Rodin is sacramento e comune ortodoci questo menis. E carcadera am sacramento nel candidero per il meglio e bedini. Very good. Mama luga na wasi. Amen. Mutumu atuga Rodin ni. Father, bin Muhammad. Sim. Omar naquele morretinho bonito. Aquele morretinho bonito. Exato. Somebody utoruchimba nzero moto wako basi asa sura Sacramento ni musanju. Oridini ni sacramento. Erika umurume obutochi wenya munganga tusomera misa etumisama sacramento etukangiriria ebyo sebye dini byanyamuhanga esabula imitima munabwire tukatsemera ekiro Yesu atukolera sacramento eyokukumu ey'obudini. Amina. Abana baye bakofirmasi omuneyo amate yokwesa kuli munasiwo ndeke. The one will answer this. Akenya se ewai elukubye amate yekowekyakakala munasiwo amate yekowesakule wekyakakala. Come here if you know them. Asa anas amate yekowesakule wekyakakala. Come here please. Omwana akutenya kumuni kumuni satu. Okay, you come here. Asa, you come. Amani kwa yama kule mkeni nile mtu alicha. And if you make them very well, I can get to a return. Okay? Sorry. Any nani ya wani Mijawamada. Numuchakinga. Senior Bomb. Numusomera hai. St. Mary's High School, Assessment. Okay. Unasoma kutoka. Rukoanza. Amate kuwesa kule wecha kakala. 1 2 3 go. Amate eko. Amate kuwesa kule awache kaka. Aha. Eyo kubata. Yesu Kristo mwabatiziwa. Yakabi. Eyo kabere. Yesu Kristo akaikangana. Soma bili kumanza. Yesu Kristo mwabatiziwa omulu usile Yorodani. Very good. Mutumambwirire mama ndale rako nenyamwanga masomera oyo mwana yo mwanza mumuwe usabengebe eyarikwama omunega wanyamwanga. Very good. Eya kabiri Yesu Kristo akaikangana ya omubyeyi owabya eka egalilaya akamenyekalia obusike bwiwe
Tusabe gebe ikala etumama wa Maria ye wasinja usana tusabe era kasa Yesu Kristo akala na ya obuka wanyama ina no bikira tabando baisube tusabe gebe tirengo ya Kristo esera tirengo ya Kristo nilika mili era kan Yesu Kristo kaiti kazi kaina no kachira ajatabo tusabe gebe esera bina Kristo Netra malo wetu, tusabe ngebe esera bina Kristo nilika mili ibobati tumjirudaya era kata Yesu Kristo akaja katika ichihulu Eucharisti kakaminikalo akalitebo tusabe ngebe tuka Eucharistia nebisimeni Yesu Kristo akaja katika ichihulu Eucharisti kakaminikalo akalitebo tusabe ngebe tuka Eucharistia nebisimeni Monika katro So, echamuka usoka getia esa mitano zenye ungemitwalita itekeri ya katano Yesu Kristo atekatetera echihulo echa Eucharistia echihulo Yesu atekatekera nichihulo cha Eucharistia Ebrokala Yesu akatekaniza echihulo cha Eucharistia okutuha amani urugendo rwetu omunsi guno kandi nokutekatekaniza ebirungi omwiguru muche kya kabiri tukuja kuza kiro kya hati Yesu natuha orusardoti kandi Yesu natuha isakaramento ya Eucharistia. Amina. Orusardoti munsi uhokelezea Mungu Yesu akagamba kino mwichukoleke do this in memory of me. Priesthood in the first place is made by Christ continue the Eucharist in the church. Corona Eucharistia obserdoti echkurumune obserdoti Yesu chiyamanisizi Eucharistia ikaleko ekrobiona Eucharistia Obulimo wetu nuko abantu kubaleta Kristo kandi abantu kubagabira Kristo nuko bulimo bw'obusardoti obulimo bw'obusardoti kugura abantu ebijwaro kubana bw'ekikolo baitu obulimo bw'obusardoti bw'okubanza nuko kutwara abantu Yesu okuboleka Yesu okubaisa na Yesu. That I was preaching, I told the priest, let us run after Christ. Tulipoendeleza Kristo, tulikaa Kristo. Biona tuja kutuunga. Tuko tulikaa Kristo, bagambiri utasika nyeleke. Anaimuro na Bikira Maria, na Yesu Kristo na Bikira Maria. Ogenda Kristo okaterera arakwata kono mama Bikira Maria. Sakramento ya Eucharistia, sakramento ya usardoti Yesu akakora kilo kyakana ekigwero bijuka. Then Yesu yatugamba iteka mai bitusaba na kama Yesu nowe kama wani begesa wani etu ni wala bisefigeni mugonzangane biteka mahaiye abakwai
obaraba ni ngeso mutaka kujigere kwa kwayo amazi barahamu bese akujigere ite matufrigo akizenganzize abakize abajude biteka mahele mugonzangani leko umuntu afwe ubona ko nyineka leka profe abana babo batungo bomezo kusemerira nyinshi ubona mama wa bana leka ofo yeheyo wetu nyencheka yawe tungo bomezo Kulkiro ni mugambira abantu uno yinywe abetegereza ubetegereza kukera what are you doing today mukora kibire buno omukayawe mubana bawe kiraretera umugaso abajuku bawe abenyakusata what are you doing in your family mukayawe mukora ki nitubora rugaho ekiraletera n'abajukuru bawe abakasatu ubujukuru bwa kasatu usanga umugiso bw'eretera mukaya akubijyagira aletera nuko umwana wawe ubota muheye semelio kabuza kurungi mudino ukamwegezo ukabariki warazara mujukuru wawe bisana tusibe kwekabuza ekitebe cyawe n'okusigira kinokora ekitebe cyawe za hazeni n'abalinja mu myaka 5 erwija basanga ekitebe cyawe kiri omugaso mbaraza basekuloti bano nyowe kibera mutejo gamba bebikora n'ibikora bya no ningonza nka bishop ndakora daisi seno foundation nyindatekaho mubwira bwange n'omusardoti agunda ya nyina ajakanga mu mugaso kureke kujyaho tukasemererwa bure nusikaki musimu iwe. I don't plan for 50 years, I plan for generations. Mukwacha hazimu mukajawe mubana bawe kono bijukuru wabo kama mukaka akasigabene yakorabene ishinguritwe obuhereza tuoleke ngozi za Kristo nutuhereza ngano duhereza ngano ndugonza ngana sina mali karamana bwelezi kwetu sina magezi karamana omuli etukunga lezo asigere kikulu kyokutugonyera mu bwombezi bwetu kuno munsi sina mtumagiri kufoni kumuni nibiangia 1 2 3
Here we go. Umanya umugaso wa bagenzi bange wa ukarasiye kutuwezi mukarasiye arufu bazo mereka kabana twegesa ensemble ete ba bishopu yagambo ubundi sipito tumetegereza communion ukarasiya ukwe mitima yetu besemile kugonza ukarasiya akakwata kama murole mchara mama wa mwana ayimu mwana muto nuko namugirati kama mumegera kumera kwa na kugonza kuba tutegereza hari Yesu Kristo na kwe umukiguro ekebiro ndebiro bakube kwija kutunga komuniyo no kusemererwa okura ba mujyabo ba ibiro ngana misemero wamuno obungena perpetual adoration Yesu mukarasidia abantu batunga kuhumura mutima fazo bakakwita abana bagwijagire akapeti akamubariki beka bagwijagire mu Yesu Kristo obiye kugenda kwijagirwa kujya kwijagira mu marwa torora bara bagwijagire mu marwa cyari baita bagwijagire kandi nabagarukayo wabo n'emitima eteganye ube n'ubwire twaza kihembo abantu bareke bakaba umushaka bije mureka iwo umutego gukora umusabire Yesu kora umuntu wabo tunuko wano mara na chika satu mu perpetual adoration runo ke Yohana tabernakulo kwesengereza tosobora kugako wanyu umulingo ize ino muhuro ke aherekesina ya ibyo mutima bagenzi bange kuba umutima gwawe gutenda businge nuko kubyeko kwigana ngaha noikaro rwoti kakanyanza nuko ekikuru umutima humura kandi Yesu natuganyira ukumuhika is merciful love embonzeze mbabazi itagamba